who say we omude damage omu say La Liga no bibia amadu for the company we for you say we for CCI into who say say no mo ya no omu na kase omu so no omude say La Liga no we ene nsema yin so if you have the tables like La Liga president enso aso ya eba somewhat unkiti they say all those we say no obehana say also retire for professional football no so akopo bi atena enso adwene ho we ene nsema eba only high this na HM say kombinano no to bi odo won chase say game we na ke say Manchester dey do mo nya dadi like say game Manchester na say we fi no enso eyi game mu na ke say ene half always how the game just say ono we say na kan no game panke ni game na kan so betima progress entimi ankona ni na ke say we ene ensema ya ba Ruben Amorim na o che mo say no send the message to check on all there we begin new job our Benfica we ene ensema just say and also ene interest and also but say the president no acha say say so no nyabre our say no so na also betima connect we akwa say you be na so okwo Caro Ancelotti na Oche Musa Vinicius Junior ne Rodrigo they say for World Cup once and someone and penetration 12 they say president is oh ni momo e Madrid yes on the Madrid include ani be champions in there dey into nim sa president ya me aduma World Cup no president betima boa ama Brazil enso etimi akonanim na dia chele say Ruben Amorim na tese uro mo Manchester United ya like the Premier League games on no 31 games 8 wins when you 7 draws and when you 16 defeats and you odi into the teams of one or much of one to see and then you cry and so much as and also Ruben Amorim may start our Manchester United no and also if you have Rice much one and McTominay that is so many brother or Abraham more against Manchester United there to say almost Akako Napoli to say almost Archimedes Honoma to say we insulin some eba Ellen Hanan say no about the player with no goals like I said Manchester Derby our Premier League matches we insulin some eba say the Chelsea to say no they say high alert and aba our Madrid campus and say ultras no can say me try next Olympic must say ultras and much say no and we are doing no but do not say and say I no so to the matter we just are ultras one of the most dangerous Europe a bomb say for ultras now to trust say they said near Jadina game after or before the game no we go send to Konya that we find we just go we not say almost some I no so come say on balance the our Madrid na yes we be able to Madrid like the tense Franco Masantoro so no and they game on Madrid bonus so best against Marseille we any some ever we keen na HM so my Manchester the no answer what will you game we so to the now keka and then the no Manchester game number no like I said good game who always game now over concentrate to no more about like the best is any other they know also the next so no and then Manchester game no boy then she come up on the kind of some nessa game it down game ya musu boy ya no o tell him my son go to chief man for so that day only no who like say oh and that team so no team number and most of them go madin we any someone else say we also every air to the Michel was key and so I catch a video on some massa on concentrate na team no on to be again you know bia and so ankola ni we Hurricane stars here and also our so we brought on minister Gabon and was one goal on the ability of hat-trick on the right hand and so boy and also about 2 goals and after Serbia and also the countryside also was one goal and for me Hamburg so no also about 2 goals now the last so that most of the two that Odiasempa and so every official and so that the Chelsea Olympic Marseille on the center back and so I can say Leonardo Baladi the old Chelsea the people say no Mbappe and the best player I was as we say so as well no until the mess end down retire in there don't be fast about because as we say so and the Messi no the GOAT greatest of all time into Messi retire also but you know say as a salary no also Eric comment for we and some like I say center back for Olympic Marseille Leonardo Baladi and so Edia Tuga had a brother make on the Amanso Liberty. I guess I'm on like I say, we know for the committee hospital, I show you on the KK people with seat, like I say, and late Massa and chance here and the board down here and more so to be a remove or not to say, and also into the wall, like I said, walk on also now traffic like that, like I say, self initiation, and only be a very new. We don't say, also down, I will see a coming of that idea, international. Colonel Kotuka also into the wall, but also about dance. I had a brother kind of day, I'm on this in the
Brom and so am I. If you send me a dog, a Champions League, don't come out into we are very fine. Yet the officer met 12 of my sample was a Katakyie 90.9 FM. Good day, some and I have transferred to say, yet they are not the dead group. Our Katakyie FM TV. Katakyie FM TV or YouTube was I was live to say, hey, Chobuso, what, and as a do offer for now, the YouTube better Katakyie FM TV. Katakyie FM TV. Even if you are live. YouTube one bibi abaya kama say the binia akibidi be kan be enkoso e de ama e wo honma we efeme fu hono e bana ye asante kotoko aso ye na me yaduma Sunday match kese pa e toja e wo Accra Sports Stadium of Para United and den e wo honma enya asante to ko no ma ye ho hyehyɛ ya to se bibia e to so e de mananwa na training ro started den honma na enya asante to akwa to training ro ne Chabu wadra players bi na ewie mu hono ma Accra obuye training e wo hono players bi bi ebewem e wo radio TV stations ahodo e wo Accra yes we create awareness Archimedes e dey just support the system we start the more no so o park so ma no mo no bia e ko so for media mu training ba so na e ochire yawada e fiada ni na no one training sessions and a bit egu honma we nya me ba asante kotoko e de ba na yam ya ma Saturday no on their last training session honma che say on their play match ba bibi ko ba kakra dia che central for nese bibia aya kama na nyam ya do ma Sunday no a big game match say we ya asante kotoko supporter Africa na e pese yebo no na Africa na o club no e bo no so wo pa bibia obo na the top match na first match on the Mesia kan no o mutimi nya win e wo enfama we nya asante kotoko the whole sense ma ifu no but the head coach of Asante Kotoko fe Karim Vitoro o si we na munya no beku no e be boa amotivate players no ama Para United no o betimi atwa mo che se enye e ka ba ko no betimi agbo be nan a o bu bo no Nigeria o betimi ko fa we na do be fu ho no so ma qualify e da ko no da tu ga se sa we no e be boa ama Asante Kotoko etimi akorodum e wona na ni mo ne do tu molim se dia fofo aye congress bi o ma di 10 bi Edia to be one support a class will be anti-asa allowed Gusa or the club of friend King Faisa or more ewo kafa te say or more cast or the idea for no akwa pin 1 million say that congress on ko di tu say 10 terms and some omo to na Ghana ha no mo 2 times pe ewo hon ma we ene say me King Faisa so ye abo the Ghana Football Association watch o ma say now I settle it will give them away in the free Australia Americans and then head coach of Black Satellite and I say or didn't say me to your prosper Nati Ogum say no and now what take over Starlet no yes.
far it's been good. Some players have come, some have gone, and out of that we've been able to get a team squad for the tournament that starts on the 20th. The quality in the team is very good. There's so much energy, there's so much enthusiasm, so much confidence. Technically, the players we have assembled are very good. Tactically too, they understand the game model, the principles within the game model, and they play as a unit. I think we need to keep up with what we are doing and then make sure that the players stay very confident before the tournament, because that will be the key to making sure that they are able to execute the principles within the game model. So it's been good, and we are all happy with how far things have gone. And in summer, Black Starlight under 17 head coach Dr. Prosper Nate Ogumo taking over no way and in summer or that you see so far so good preparation no koso kama na Asante Kotoko so e na no Saturday no omone bekum Chelsea share no player ya fe no Kwampoku onya injury on ma say okofie 6 weeks I say on Kotode ahun say pose ya tese wo hwe animu se bibia ebe koso kama man so no way out for 6 weeks. Africa Games in league match ebe koso nyina no ontimi NC akan ewo mu away any aseme free player no any Asante Kotoko so ebe kan nsa and now after match day 1 man of the match no listen no Ababedu na House of Folk player FN Abdul Karim omo ne ho United share no and nya man of the match in Samuel Atakubi Gold Stars ono we share bechem no to atramienu a we nya man of the match or abet amo Asante Kotoko mi bekum Chelsea no ono na man of the match no eko edema no hono Lawrence Osei or Heart of Lions Kingsford Bafo Basake Holy Stars Kwame Aziz Visions FC Abre Abrante Onimbo Felix J ono esi akan Edema Mediama ono nya man of the match no ho Faisa Gariba ono si akan Edema Carrera United ena Emmanuel Ano Nations FC omo ene sa Abrante Nkuna omo nya sa man of the match no ewo ho no na Asante Kotoko players mienu a Lord Amwa ene Peter Amidu Akwa omo nya injury efi Asante Kotoko team nene o master ti omo tutu ni kakra ewe se bibia ebe koso kama the amount House of Folk center back a friend David upon Afrani say was standing the contract in the House of Folk 1 year what na ho na wasi na kan the amount na start kakra bi ebem e Ghana Premier League mu na watwi awie e wo honum na after 9 matches and the course home wins 4 away wins 2 and a drawn game no 11 goals in a PM home 6 goals in a PM home away 5 and the first half 7 goals and a buy second half no and 4 goals in the PM yellow card on a course 36 yellow cards players are in discipline 36 yellow cards one week and 36 na PM red card penalties miensa and a penalty miensa nyina share ya tese obia anshe own goal on my way and then some free Ghana Premier League no abeka yensa and the last story bi tuga na di jumede asi amabibia atoaso ewo honum team of the week no Ghana Premier League day 1 team of the week aba tuga keeper your friend Kwame Aziz Vision FC ono and that play mu Samba Onel Asante Kotoko Ali Muhammad House of Folk Faisa Garaba omo and the Gina Echo no FIFA ono Daniel Osafo ono Hoho United Abdul Karim House of Folk Osman Hoho United Emmanuel Entry Asante Kotoko na hwe ni mon ma abet amwa Asante Kotoko Samuel Atakumu Gold Stars ena Emmanuel Ano Nations FC nesa Asante Kotoko players mensa ena ewemu House of Focus players niemu ena ewemu on my way any team of the week after match day 1 ejide bi ebetrase bi ebehwe na de betodwa bi ane nyina abegu anim wo ha no match say we ene nsem efie ni amano nsem ebo abo na no pay ye de aba beso mu djumadi so ye KK Pepra KK Pepra roofing sheet open roofing sheet papa KK Pepra open grade 4 grade 5 grade 6 solid ni nyina no obenye bi IBR roofing sheet IBR nails roofing nails ordinary nails 3 and 4 inches ni nyina no obenye bi edi aduduma head plan ahodo chese wo so a emwamu a wonkwa betia peja we enye alomi bia na ede aye dade pa chese we usoma ne nsa no emubu bia ho wibaro ahodo ni nyina ewo ho no ma upebi edi aduduma ubewuram ewo KK Pepra alozinc roofing sheet ni nyina no obenye bi ewo na so ye papa boso 1000 years krampo na said auto no na sa ana kala no esitia na ubehu omo
ewo ebuakwa ho na obehu omo no ma traffic light ho ma na obehu KK pepra ho ma tse owo mpase tie nyina hini baabi ani ene mpatam ho nyina odi oni bechem ewo ebuakwa tse traffic light ho ma na obehu bechem tepa goso achirensia hwidiem kenyanse dade so abantotoro so ni nyina so odi oni bechem ewo ebuakwa friends traffic light ho ma na obehu KK pepra roofing sheet ewo ho ma no obedi juma na number ni 0243 255 309 0243 255 309 0243 255 309 omo honto bra ebuakwa traffic light one man na afari community hospital so to the inside the afro ohefa na ya oyawani ohene waso ohefa opa awo ho nsem ayedenden edi ama wanyem opu baby akọ antenatal ama bibia aye kama edi ama wa bra afari community hospital a whole community the opu mu bia no nsa ebe kan ho no yare ben atena wo so ache say oba afari community enkawe kwa no so na no oba be hu a whole community ho egu ho no ma say bibia be specialist doctors na no e wo ho no ma say mbe he ama bibia akoso edi ama mo number ni 0240 17 65 02 0240 17 65 02 02 65 02 actually community hospital no more here yare bibia enfama midin edi odi asempa me ni Archimedes and ye friends are good evening say aba so na no nyameba ye bana ya nko eba je ni so nti ye si na de aka nyina no ato so na no pe wo no okay Odiasempa ene Archimedes ena omode ye akọ agudi mu nsam so ama ye timi akọ ye ho so eko ewo ho no mo no Katakyie 90.9 FM wasugusu ahutie no anopai enti bibia be fine dia aka ni nyina so ye de beto to aso da ya hye de ekro na enche inya hoho ba akososo a ono so ba beka eye KK pepra ni Louis ni me guard ni afari community hospital mo ho enche kra nti eno so ho nsem ewo honom the friend no hour of favor multimedia guys no drain odi ya ni free ba hour of favor multimedia papa we heavy ti enche ebeti omonka hour of favor multimedia seba printing ekrum hadia obua no drain printing kruba awa type be na ope okay unim say banners akasia ewo mantem anyina no our favor for the raise okay it is a wu banner kakraka bia o mantem ha kwan so ye wo ne dia bi omunya ye nyina bia ni onu na ye golden deal de sikwa okay Odiasempa center hono matese so be banner bi akọ Odiasempa de fanche mo e kwa no so kokoye no ade ye ko Odiasempa na wo so misra wo bana ne de kwa no so kokoye no wi ko se ye adwuma wa hanti wuntua misra wo ku trace ka no nya ate ni bo eti awo favor multimedia for no me say e free so fola e be sina kosi ba bia ni banners akese a okwa no nyina our favor for na ye you can't take it away from nice omo na ye na de me da kwa say political parties na je omo atum so mo du na so ni eti billboards akese omo wezi awo kwa yiso de omo di kai ne de me ba nyina no our favor multimedia okay omo na ye se washa billboard kakraka bi esi so for line okay you kev okay e mo na fo no ma be ye oh nice ba bi bosso na mitimi duru a ye kai bo ba mitimi duru a we sha ni dim say ha no yes I desire we masa we heavy we dim say yamba de obo na okwa ofie kwa de obo yes ofie kwa usane e obonku usane sofola ya isi bonku obonku kesia fe no bia ba kesia pa ma ya bi mu say yes mahu we dim say sa mo sa no dum ofe sa printing no that
krome ba na me ko pake ase ɛna me hu nkyɛn sɛ yɛatwerɛ hour of favor but okay na kyerɛ omo kyerɛ krom ha de ba bia mafa ba bia odi misro mo ayi no bana no o so ba bia odi mo ayi bi ofie nti misro on say na ohima ayi nti no mu nyanye yes odi bana na mo baye no misro ko ene nkyɛn ni process hu nyoma nyina misro hour favor de bi hu nyuma na also finish sports na keke okay nice na we heavy we sports nim ɛdɛ na sipa everywhere you do mu diri sɛ boss na mba de be ko di ana on fon ko sɛ sɛ ye odi ayi ye de wo odi ho na wo kan ye sɛ ayi ni wiwa na je sɛ yes ya ka no na enu ona wo de no so de ne ya ko nyame aduma odi da yi sɛ ɛne de on kan no asɛm odi da yi sɛ it's our favor. You are champion at China pay. Oh, heavy. Yes. Yes. And when they say, I was Ayamba. You be fully sure. Nice. It's a basso. Nice. WBI fine. It's a chair on a pay. Banners I can see you could be out there. Because the working you say, free. So, Friday, program you say, yeah. Yeah. Imiduru on so to come already don't need baby o my mami bia kacha fefe ntwe guase kama masa say this and say mu wa say mu ti atike mu krabu o baby awo bia clear omusa no oduma fe omusa no oduma fe baby omusa no oduma fe na t-shirt ne de ma de ma de je no krade say ne ye adwuma je kro mo na ye mai ai money show you money bo men say na no ai last Friday am sheba him as onya si station adwuma ye no say our favor and san adwuma yi san adwuma no je omeba good ti champo say ya yin say no free ne ya yin sa na no den ne ba otu ne bedi no operate bi ko okwohye no na Odiasempa ye wo akora fofora na ready me akora ready me do ba no na person ka me umfa akora betimi apprenti bibia wo bo beti eja ho twa photo okay away from that no Archimedes boss hey reverend okay be ma aida Odiasempa mre no ho ase na so fa yi enhia mfia court of chicken cockroach wo di be mu da sit da Archimedes chairman ko ai said you kana ebe fa ko nyen shirma chiam so fanyin Reverend Bamboti 20 out of Orange Chapel da ufuri uri kasa ya che Reverend ufuri ata Isaac ne Mrs Comfort means am fa show in agro na ko atuma ne dia severe barber shop always be a bimu and so on for program in agro kra entrance fashion so sa on so ne nkra na che se mo so ye fidiri mu a che se Katakyie always be a Katakyie 90.9 da no so after taxi rank Kedia Alonso Fajeshi almost always be out from car Katakyie 90.9 na money yi djuma yes almost omunsi from kwa Empress 1 and so 8 issue na and also enya hogo so kwa kwasi adonku 1 and so enfa program yi enya grow asumje fast food asumje our favor ba keke pepraba uti ho twen de ye ne be save me na say you know mo ye bi fi ha na no den intimi so so ba inti omo se na me our favor ba keke pepra se Louis inti asumje mi srew me no me kan no makasi ba kan kokom utie me ene chief na bibia ene kama boss medasi yes yeah that say Katakyie 90.9 FM abasade roso asugusu awuti pacho YouTube no yeah live roso na Facebook no so ye wo ho say Facebook no ye wo so manfo no pe hokko chei YouTube no he say otam the phone na sisi anu amia no asiso enti also ya trouble ho da pati ase enti Facebook no so ye Katakyie FM TV sa Katakyie FM TV ani ya Katakyie live yeah Katakyie live eno ena eye Facebook no ti mo mpe Facebook no mpacho Katakyie live ebi anope uko yese ewo YouTube no so a eye Katakyie FM TV kode community ai Empress se ono de YouTube no na nse no a ye technical challenge kakra no na ha no pa fi se YouTube no so na eja odafia na ohwe ne kakra na no so timi nya feel of the show no
enti they say Empress YouTube no in your technical challenge kakra ebe na daroma wa forswa ko fix the only ho nyina aba they say YouTube no yeah live so Katakyie FM TV but you dey hear your pa say ya be subscribe ya ma ye nyi bibia anti yom ne say the programs nkaye ene niema ahodo a kede be na daroma okofa ba na nkrofo kura nya ohuru ye no na odi atoso odi toso ano nya be the first to do aruntia o ba we say who dey ekoso Facebook so ye live Facebook Katakyie FM live Facebook Katakyie FM now the live live asoso Facebook dey obo face the crowd book na ba be so ama o na ho so pa cha okwa e ho no so no o like ya now the comment ato ase o wa share ye be kinkai e dey ama o enti adopa ye share kwase ye be kinkai messages Facebook na YouTube do so na bibia etubi akoso enti ye fa se na de gira so e fa ma kid eben se obo adwuma na otumi de abonsam kotwe e social media de ko hye bia eben akwaje aba enti asidanka no se wabo ya sa kware so enche betie sibu onkrata mu nsemu si ebo gabi wa odi ebe wurabu one Odiasempa omde ebe wurabu na bibia to bia koso fai ene de baba ku bi eribiti dade atubi aba okujari so ya sumaro on some errands enti on that note no senior bogabi ebe wurabu na fe ye de eya de akabia so atibi ade atoa so na no minute tuga se extra classes no se say awofo de esremo muntie awofo de esremo muntie na bo share so extra classes no ehuhia papa very necessary very necessary enti awofo de nyina no mesremo extra classes no a titiru any JHS for no any SHS for na omuma kwa omuba JHS say you who say English maths and science no enye enti extra classes no ba obade be bi said ye be ya obetro na wotwa the English maths and science straight away where the code baby basa free SHS inti enjere say ogre de ya school bia opebia beja ya no kore yigida in schools are first class second class with krumha grade de ya basa ya ko fo akoyi yemfa onko etu de ya wari say de ya be school akọ grade de ya de school abeko da obeti ya ko school with that first grade ho ya tu won fa ho krofo bi ati bi bongo wo be wia mo entira je e ba no kwade ya be je omo ni nyina de say extra classes no pa ho be shembi Freda ba ni sisi a 0542 43 55 66 0542 43 55 66 0542 43 55 66 0542 43 55 and 66 extra classes no fa ho be shembi na wo so wo fie ba bia wo bia na wo pese ye ma ye professional teachers bi eba fie ho eba bia wo pe home service or the board the bibia wo fie pese ni ba be professionals ni ba ko be kira de wo ho a and also for English maths and science 0542 43 55 and 66 last four numbers near 5566 55 and I'll 6 so 55 66 0542 43 55 66 that also the whole ameshimbi ebibia actually akoseko kakwa Odiasempa big nyame everyone say who gonna take big nyame obi entimi sile bogabi extend no gas what you say do me say ya be ha adwibira do reverend obaida wa pocket wa body less and me say na iya wodi yes is what I do so that one dress it said the answer there okoko zo ti wo is a office behind office we office behind office inti
the office be out the office yes I am a boon from I don't correct I pay yanchia honorable wisdom or say buaba hey or 2 class of a bayachu you ran on Branton but what they have been me will be a mayor pie from who be a mayor who okay oh yeah Wojuma some treatment to be on my day Pragiaphone and then sir and the Gusama Yahu Ejuma Ejuma okay Yahu Ejuma Syria a young family okay now course goes here beyond voice be my father I want to Pragiaphone the Fakwa Pragiaphone say Obia station Obia again what more station station no in your mind okay okay right you live on YouTube so Katakyie live and I don't know FM so Syria KatakyieFM live Katakyie live and how FM so no ampa Syria bogas and King Eben omotia bana so Katakyie live the YouTube no da FM so now the TV asoso tia KatakyieFM TV YouTube na afi Reverend ya this meeting the archive na member members na buy ni subscribe e wo ho ana be hwe aba cause members about last week no they did about 20 ai etibiwe fie eso kede manufacture me ya this meeting bia no KatakyieFM club no members ni gida member ba subscribe wo ho a tell me ya wo gida be hu na bibia to be fine if so obodo bu fili obu ho na ade na ba so ya chiachia wo gida sidia yankwai na fa krata du bisam no na me ba me da se ade a chen bia na ya benada bo no bosu mi da to so edunsia enene ya sa so atana sibi wa krata no ye ma di ade teche ko wa krata mu na nyina odi sempa ogas and say me nkwa na mtimika kwa na timika nka mo ya bisa big nyame sabe peke e bi say no bo ga Odiasempa o sa so bro ai mi na ketwa na de e sa no ogas beti sam shed blessings be fa abusuafo ye tie sinkrata nu to na ya bobo na poso de amamu na eja en fa me hu de ensem bebrebe na ewo muntia ebetumi ede abam na the delegate ko wakata no na ehye ase a yewura abronye bono wejina MPP chairman ne fonyo de anim kakraka and they say the atadwe wate de ne they say the ya man do who say man would day e bia na mekan ma woni ma fam na kata so le ba ma ne he live in the jungle what dia yeah someone na de be ma yemle you abonye krata na ba ma ne sia bomodin amal bill pa 50k and 50,000 Ghana cedi na dia manu ba bia minimu de na we minimu abawe mu sia mabela e na yetua sika no police station na say ma ba fi ansa na etua ba we de etua ya isa ansa na you ne say ne ya Odiasempa ne ya wu mfama ya ezoshim yo no we kata na ana for ba bi nso ye maame asante hima a okwa no so kata no e ba ma na se ne dati ye no I started that emnamum na ehye ase kata no e bom amanesa na MPP mpanifo bi enso atena se de e so mbe modin na mo pa ba suku omo ti committee se de be ya omo presidential ambition na do na wo no omo campaign ombe ye no ombo modin na mo timi enhye ye eto ho pa se de be ya wo timi o kam bia entumi emana ibe sabi jamfi ye eme se me ni papa ko a afi de ebi se mo de me bo na baso pa ibe sabi jamfi that me bo na baso in fact ya mani ni ye se ota ko do mo ni ka na se ibe sabi jamfi de afi we de me say me bo na baso pa ono they say de ono na ye gold board for chairman they say de abomodin adon sika 5 million Ghana cedi esa the pickups makomaku edulu aka hu se ye fam na galam se hu nsensem no e koso no so ebetu asekura ana se ebetim na de ateso nyen se galam se fight we de aban bi aba no abe ye de no ye mahama amamu we de se e bia
anka ontwane fie na nwie no anka galamsey mu nsensem no a ekoso agi atese ewo omani mu no anka yetimi di nyina aba na wieye enzo no se de yere esusu ede bode hu no ebefa me de metrolens ko wakata no ana to so bia ene na krata na ni bi sami jamfi ene na pamfo and gold balls for no omuda so ebo ani mo de nyina sika wabua ede ama galamsey top galams of for no so mu fa ni djuma se de be ya galamsey no ho ebetimi aba fom no krata no se ebo amane e wa na krata ne bo amane biem una de metrolens ko wakata na unya krata na ko krata fe so na ma wase enipa numbi ashiro mo kra enkwa nyina ye akra Cape Coast antempon no so accident chenche bia esi hono no nipa enu agwama edunye no so atumi eprepra de mo den pa sanso na abronye mfonyini esa eda hobiem abronye nsensam na nyina eda so wase ko kata esa ba ma se de yewura abronye se de enya amman yewura no anyini any IGP account etumi amano bill kama pa yewura bene champion ono so mbe so ne se MPP tu ahene ne asi ahene fo no dachi bia no omutimi tu abama no na se obedi MPP oso no amanyo kokoko nani ma ono so betimi de nkabum chencherenche na obetumi ede aba MPP amanyo ekuonim na bia etumi aye kama pa na Ghana Times ko wakata no na me de to aso they said Reverend Langard is a semina Langard said abani said obocho mo so sa yes ozo bi Langard is semina obi was na asase na odimilika na kofa matwefo aniwe mu na de pampo asase ni mo dia na ye mu say de aban no aban no say de obetu mo so sapa na bibia atumi aye kama pa say de bia bibia betumi akoso toti na yewra okujata broker ono ni foreign affairs minister ni foni eda ni mo kama pa say government please design compensation for missions in abroad say de Ghana for eno mo ma no nyina say de enche wo niam bi nya pesa wo ya obetumi no waye ni untimi mfa kuntuna say enye niam basa bia we ene nsama yewra okujato abroka ono enom ton na se bedwani ono so me check in pa so dachi bia onto political ambition ono so betuma ba be na mpani e wo mamia on ko fo bom de mbisi amole ko nima obi tse Sam George ena okujato ena so be na be ni Sami Jamfi an konfo ni konfo bia NDC mfo no ehia se hwo mu because abamo no ko be enkwale ni bebrebe die nso omo ebo mo modin omo dwumadie bia omudie mu pa yewra haruna idusu educational minister on so ni fo yin da den say de was the 273 million o de ba be shamu masuam na bibia atumi akonkai kama pa enu say de ngumasua Ghana de ngumasua ba be fare ntuma papa e de frasa so na men kan say land ministry no lands and natural resources yo era Kofi Amaboa omonso so ensensem ebiwa 5 million 25 new pickups to 5 galamsey say na mo de baboa nyina gold ball omo ensensem na Odiasempa Mogas the Chronicles to also enano pay na hwe anim hanuma health go fields management na dey to just say enkanyo omo anka ebogo so prestia mining no nkasa bi ka gu da fom say team no mo na ababoa rescue amabibia akoso kama wa say bia ekoso edemo mtewe ni amane ba krata ne tuda ohwe esoro hono ma lands ministry said odin ka ba ma ye no omo inaugurate timber validation committee minima de omo ba be igbo mu twa na say omo ya na o say omo ya na say timber for na na forest reserve no omo ya na etai kwaye mu no say ya na kwaye bi wa ye friends anka mu so muti say letimi wom abaobi ani ba say dem say committee adom ye na to betimi atwa okay very nice okay inti say na say name Ogas achechim sa na by a champion and they are to delegate and say omunyina come home no mo win na I think say if we say council of elders no e catch am so munyai personal attacks no mo kan offense issues based issue based campaign I think say
saa mi wɔ sika sino asɛ akɔfɔm asɛ saa akɔfɔm asɛ amana tɛna moga sɛ di nka ba na gold board no ɛnso so adonate sika sɛ cash sika ɛnya asɛ nketewa koraa ɛne pickups ahodoɔ de ama tax force for no sɛ ɔmo si afei ne mu ayɛ den papa na daily graphic ɛna mede to also na no pay sɛne binyiri injiri then ntɔkwa yɛ si wɔ saa ɛsoro hɔ no ma bebree adwane kɔ Cote d'Ivoire no sɛ 48,000 no ɔma saa return aba fie yɛ ntɔkwa no aba fam sɛ megye sɛm a aba bɛka yɛn nsa ɛne anɔpɛ sɛ ɔmu nyinaa aba fie anade no ɛyɛ nhyehyɛeɛ biribiara bɛkɔ so kama na bɛyɛ mbɛnya adane ade nyinaa no akɔ ɛso na krataa no na ɛba amanneɛ sɛ thousands bid farewell to Santiago ɛnura na ɛdɔm na ne gu hɔ nom no thousands upon thousands ne amammerɛ ne na minim sa asante amammerɛ ne amane na ɛfɛsa owura no ade nyamea nim na uhu akwa baako bi na tietie bi a wabɔ no nyinaa paada ɛsɛm kɔ so no pa abrotia so oni ka abrotia so 120 years yes amea nim asante amammerɛ na Professor Frimpong Boateng ɛna ɔde nsɛm bi ato dwa fa Apostle Safo ho Odo Safo ɔsɛ ɔno no yɛ brilliant inventor pa na n'adwe no wodɔ nyɛmɛ bebree ɔyɛyɛ no na eje auditor general ana de ato dwa sɛ wa recover sika yɛ 10 million Ghana cedis ne nyinaa yɛ salary ɔmo ana ini sɛ etua saa aka sika ne mo hye ghost names na na wo ɛfɛ yɛ afoforo saba me hye eti we ni amane ba daily graphic ɛde abeto dwa ɛne anɔpɛ hɔ no the daily dispatch ko work out ana mede ɛtoa so a yɛwura mahama ɛnya nim sɛ islam sɛ gata bɛfra bɛnya no mfie aboso me enwotwe nie and so say the so betimi de research sinebo enema mako aduonu miensa a watimi aye 23 achievements in 8 months bare so dem say yata so betimi de research sinebo aka so ba ya bo so me nwotwe no enema wa betimi de research sinebo akwa na yewura adusi tamakuru and so December to the daily dispatch ko wakata nim ebusiamba chawo se unya bi nkan ya ope bi na kenkan o say state of emergency here say garam say yade ba so nyare to so mayo mu de yaso chi say de besia ehye no ene mane ye behu no enye ne ye behu no nti enya abotre na yan ko ne nkakra na yede ya ase ebetimi atu na KG foundation say so ba so nya enfie enum say de ma celebrate ne kama pa say de bia ebetimi akonka na mo ye no o ma nya ne sa akwa mo ye no million marathon say de bia betimi ne man kakra yi agye shadow for say no bia etimi aye kama pa GBC Ghana Broadcasting Corporation for essence me say de say over a year ni o maboka be $5 million ni nyina ye kebi anka fa be essence ko be bi na mfa be bi nyina aba be yeka e de amom we any some the daily dispatch ko wakata no e ba man say we bi na kankan obeti obenyamu entiase yi pa ye the daily post na to so na no pe na hwe ni mo no ma emu a kudoto na say e biro so saa accountability e no ya bi no do to just say government na ban no the same day passport service na aba is a year passport na say enche kura na on side I can see 70,000 applicants na omo nyesika omo nsanka omo passport say omo timi aya ma makle bibia firi ho I say unya nkwaje wa ye na ache na unya nkwaje ya wo de kɔ na kɔ hwe say na kɔ je wo de na bibia enko so say the gold board hon sensem na donation o ma ye no na o say omo abo amane ewo hadana attorney general na ode egu Ghana Bar Association for so say omo ne ma bia omo ye partisan bias selective advocacy enyo board ma emu hwemu a no say we de efa abonya ho nsensem no ene nyoma akọkọso wo efa chief justice we move ani adade no so mu hwe mu yim Ghana Bar Association mu yim mu hwe de ya na maka mu de ya na maka nti we ene Dominic Ayini ode egu Ghana Bar Association for uga the contract go work out na me to aso ene day Ghana na China aban no amaya je sele kambum can be change ene omo pa wontuma e won kran pumpuni mantemu we need some the daily conqueror the national conqueror ko wakata no Obama ne na abanu ese Obama ne biom se abanu etim disikapudo pa 13.9 billion Ghana cedi infrastructure it is enyuma bi a ekoso betima suku adan betima
ɛkwan ne ade nyinaa no aban na timi sika ahyem paa ma se de ɔman Ghana de ase asase ɛbɔ yɛkɔ anim goldball is some na sabi jam fini na pam formula so de anim a 5 million Ghana cedi 15 Toyota vehicles and the bebo amagalem say some na eto etimi akofom we any some the national conqueror ko wakata no obo amanye ye the daybreak to also enano pe na kata no ana ebo amane se enema bi ekoso Burkina ni nyina ne se forces e Burkina no military force ma start e chichi Ghana fu bi a chese we any nsema krata no ebo amane wana appointing for bi omo Ghana friends revenue authority omo hwe ni so me omo push ya so mbe yi boss no de free ho omo se sa boss no to no amo pe no omo hwe ni so mbe yi no e de free ho no we ni amane ba the daybreak e de abonu na galam say na yi no sem na the business analyst no me de asaba ko pere mo me de pa is also acting CJ and chief justice and they say they also the next form bakuboni o de say bam some position galam say some so do bajim e kon bi e be so to say to ase they say they also remember yan san kebe boy be say central part of central region omunye nso nuwo e so mo kan so free a mo ko no central region abe wo san pa part of central region omunye nso nu ye be sere o man Ghana ye nyina ye kamum na galam say wu sensem no ye bomodia na ye nyana bibia nya kama pa ye be sere Ghana fo ne nyina say de ye kwane de galamsi mo yente so odi de da say asa ba wo nyame ba ye kan so no galamsi no so no boati mo galamsi no ho na boati mo fo ni ye no nya bro ni na ko mo fa so ayo no se gba de but ebi no mo no ma reverend wadaraba me ba bi no ma omo ye ma ase o ko site na ebi no mo ye adwuma ase o ba hye di abro ase o ma hye da se o mu di abro wonim say minus do no know license so yeah but ekwan ya omfa so mo ye no o ma tra bandu o ye o kata amna so ena ye kan on say galam mu si di nsuo se galam say no nku ena minus no so nku nti kwampa bi so ayama license a wo ye wadwuma no e de ye mekuntia wo ni mu ye kira okwan ya befa so abaye adwuma se de be ye di so se wona ba bi ti say sanse ho no mo galam say fo no mo de ase o mo fa hye da se ye adwuma no ni mi abro o ma hye da se ni abro me na ba ha no ye ma tie fo ntu tia se mascot for say yan kan kire wo mu say wo mo di kan okay no the protest they say that obi a tun say akoma so wa ko odi nche ene na wala wu okay wala akwa oji mu ba mani busia oyi ni chip to kure say ne we feel say Ghana card no and aso ho ono so de no wagba akọ na ni ma techniques bi o na menkyere mu oya o mema kese wagba akọ na ni ma masa oyi ni chip na to akọ na ni no ano ye friend emba akọ iti what wa crowd ono akoto chip from da kro say ko MTN office akọ register okodu ho na ya print bo mo edika oyi ni Ghana card na mo enter shame na woni ni achi ya so no ti adwombo ni bi ho a o ya obi so adi bi afa no ho di free ma we mu na me say ada ntie for di baye ya na eboa ye aye ni ti mamfu ya sa ye na o ma sa ya ma say de ma sa twum ade so de se o mo ya se ubo sa abosia na o metinya ukopelu o bank kra wonya so mo ye sa je sheye na ai what do you muka muka wo MTN ni so ukopelu o bank na nyame ba the catalyst e gba ma ni bu ba akope bi e wa hanu ma ye me de pa ense na nsi na no yi Burkina president the directive bi aba the sa trola kese na to tenten o ma kwa ma ni wura ne border no so be sa it is ama enu am videos bi ama for start to twetwa mo twera ne so master teacher we wapa ebu wapa ebu ense de shen no ma o de be say sani gira so
ɔsɛ ɛsɛ kwan mmara no makwan eti asɛ ma Ghana ne Burkina hyɛ no so no na ɛyi kakra ntama immigration service for no ebi mo hyɛ da yɛ ne tententen paa o so ɔmo soso to aso ɔfɛ so kwan no so mo obi so bi wɔ hɔ ebi wa paa nti ɔmo ɛyima cross borders no so ɔkɔ ɔlodi ɛgye ne o sɛ goods de wo ko tumi lodi ne bɛyɛ sɛ hatu ɛwa paa nti bɛ start ɔmo twitwa so nti sɛ de saa attention no ɛba Ghana ne Burkina hyɛ no so ama ɛsɛ immigration service for all women on ma have maybe be a cost kama right catalyst ne boss ama okay nyamba yeah for me ana mugalo okay right enti any SCD and any enkrata no nsem and Syria Mugabe one Odiasempa omode etu yenenum ema bibia so etimi ekọ so Katakyie 90.9 FM wasugusu a mpacho utie no anopai na ye som yeman ama oman no etumi afa no ntupa papa so etumi edi efre ne ntino na kyerese ye be ya fa mudie bia ama bibia so etumi akoso kama pa eso ewo ehonom na anopai dwumadi nyina no ebe yoda kan ketesi KK Pepra Roofing Company Limited. Manfrey, Nioma, Densi Yakono, Jawadi Fiera Ahoto Aba, Nioma, a Fiera for any Densi for any found here or Manfrey in Jinatu, near Nimni Fritete, and one in the champion of quality and affordable building material. KK Pepra Roofing Company Limited, one Jinan Naso, and Jensia the Modanso, Papa Bena, Yewo, Aluzin Roofing Sheet grade 4, 5, and 6, plain and a colored IBR roofing sheet, long span, Calabia will pay any Yakika Wunina. IBR nails, roofing nails, and have ordinary nails, all inches, headpans, rebarrows, and have a dozen one can be a champion back who pay KK Pepra Roofing Company Limited. No, you're gonna have from a baby, and I can supply a being well. What's a broker traffic light and a pay and a shelf filling station. Edian show when the first one. It's more free to us in an important and Passetia. Yini, Baby, any mountain one winina. Yina, extra a buaqua. Yes, so I free bitching, Tepa, Gosso, Achrencia, Hindium, Kenya said that this waba, and Totroso, Mancraso, and the Quino so yes, you get any extra, a buaqua. Namusu, I'm open to do it to a tone, so the Aquarian Obama. It's here to suffer Bibia said, Brand, the G and Chess, and me a dancing with Nima Papenibi, a free KK Pepra Roofing Company Limited as you. Broke traffic lights, Yanisha filling station in the DNM, and when the first one, Menira cry. It's a fray in the Ginch room 0243 255 309 0243 255 309 KK Pepra Roofing Company Limited. Wunti yeso yebesi. Right. Katakyie 90.9 FM and wasugusu a utie no anopei eno enti yaya ne saa ne egusu a yaya ne de na kyese KK Pepra Roofing Company Limited na ho asem and egusu a yeka e de akyerɛ no na wono na ye the champions of quality roofing and if it's a building materials and no KK Pepra Roofing Company Limited. Yes, it be a efa wa dansie ene eho ensensem eho de na kyerɛ sɛ wo so wobɛtumi de akodan KK Pepra ama na tumi aboa wo na bibia tumi akɔso yɛse open chance yɛ papa ɛno yɛ KK Pepra Roofing Company Limited. Yɛkyɛ ne sɛ ɔman Ghana ne nyinaa gyina tom ɛna yɛnim no nso firi tete nima enim ne fiti tene se Ghana ha no ono ana ono atwa ono ane nkyɛnse ti nkyɛnse obeto ma wo no ono a na etwa na ade sa na tie na ono atwa na ade nti wo hwese obetwa papa de ama wo so ono akwaji mfiri baabi ana wo de aba enye obi na etwa na ono na akwaje aba beton da bi ono a na etwa ne nkyɛnse na nam sa nti nimdia wasunya ana wakonya ane suahuru a wo
ɛwɔ amanɔne ɛne deɛ ɛkeka ho nyinaa nti no ɔse ɔtwa nkyɛnse na ma wa no fading na afei deɛ ɛnyɛ afei na mekɔbɔɔ so ne mfie mmiɛnsa na ɛtete daabi anka ne na ne ɛyɛ saa nneɛma ne san sɛ ɔmo a na ɔmo wɔ dwa so no dodoɔ naa na ɔmo mmoa yɛn na mmom sesei deɛ KK Pipra Roofing Company Limited ama yɛate aseɛ sɛ ɛnkyɛnse no sɛ ɛyɛ wɔ mu difference yɛwɔ aluzinc yɛwɔ IBR strong roofing sheet papapa na aluzinc roofing sheet no yɛwɔ grade 4 yɛwɔ grade 5 yɛwɔ grade 6 so ɔte aseɛ solid papapapapapa ɛna deɛ ɛteɛ ne sɛ IBR roofing sheet no nso so no ne thickness no yɛwɔ mu types enti sɛdeɛ wɔwɔ pɛ no ɛno deɛ yɛbɛtwa de ama wo yɛsɛ colour a wopɛ fabra na yɛmma wo design kama ebi a wopɛ brown ebi a wopɛ black ebi a wopɛ white ebi a wopɛ wei na yɛde aba so ɔte aseɛ afei roofing nails ɛne IBR nails no na deɛ ɔba papa a wobɔ so a ɛnkoa so na bɛbi wa de bobɔ nkyɛnse so na de bobɔ wa de ebu abɔ sɛ wobɔ baako na akoa ɛnu sɛ wuwie no na ɛfa wasɛn no kwa KK Pipra na the champions of quality building materials enti ne hopɛ na abenya bi wheelbarrows any head pan shovel ne de ɛka ho biara no KK Pipra ho ne yɛkɔ akɔgye bi na asɛm de baako aba ne sɛ Ghana afɔ na baabiara no KK Pipra shops ne bi wɔ hɔ nanso afari ɛne ne nkareɛ ɛne ne to ase ɛne ne mpasa atia ɛne mantamo nyinaa sɛpaase makroni ɛfɛ sɛ atwuma twɛdeɛ nom ne agogonom nyinaa no yɛ nyinaa yɛ shop kakraka ne abɛbie wɔ abua kwa ai shop kɛseɛ na abua kwa de abɛbie no ɛtitie yɛse kwan sufoɔ nyinaa firi baabi ani ba nyina hina deɛ mmra agogo so yɛ nyinaa yɛ ba abua kwa na wo firi baabi ani kwa no so ba na woduru abua kwa traffic light na sesɛ shine nifa so hɔ naa ɛhɔ ana KK Pipra Roofing Company Limited yɛ shop kakraka na ɛwɔ na traffic light no a ɛwɔ abua kwa hɔ no mepaakyɛw sɛ ofiri baabi ani na ɛba deɛ a wonni ano yie biaa traffic light na se shine nifa so hɔ a wo nso a wofiri ɛyɛ bɛkyɛm tepa gɔɔso akyerɛ nsua hwidiem kenya ase dadeɛ so aba ntɔtorɔ so dua yɛ nkwanta mankra so toku kurom ɛhɔ kwa no so ba ne nyinaa so wobɛduru abuɔ kɔ sɛ atwan a sifam wosi yɛ akorɔ so bra shell filling station ne fa hɔ nifa so hɔ a traffic light na se KK Pipra Roofing Company Limited yɛ shop kakraka na ɛbɛbie na abu akwa no ɛwɔ hɔ na tie ɛnam sɛ ɛwɔ hɔ nti ɔmanfoɔ no nso pɛ ɔmo ate aseɛ frɛ yɛn agye nkyerɛmu baabi a wɔba bia 0243 255 309 0243 255 309 0243 255 309 mini akwesi mu nyina wɔ hɔ a ɔmo bɔ adwuma anɔpɛ yi ɔmo yɛ adwumaden deɛ a na nea me nso mefa ɛkwan yi so na afei mentumi nso ɛnkyia mea nkasa me maame Dickness Mrs. Veronica Chey Pipra Dickness Mrs. Veronica Chey Pipra or Salem Assembly the Church of Pentecost former kwada so area executive member mama you too na bibia so ejimi enye fine yede fa me woni battle na afei yene yen guests ejimi edi nkomo panifu atu ensa from no yene omo ejimi edi nkomo YouTube no so Katakyie FM TV Ken Eben Adaroma ɔde yɛn ato so wɔ hɔ no mu a ɔmanfoɔ no nyinaa efilie na ɔmo atie bi Facebook Katakyie live efra mi nyame ba Eric Odro Junior ma sɛ de ro no so ni ansa ne ɛbɛkɔ ɛfa me wono so no mefa happy birthday way entumi entudwa na obi entumi enhu Mama G amasade wo fa ni agro Mama G won carry penny and na your birthday to show ni nyina dedicated the bow abba ebe ndi atu YouTube no so eti obese hu Mama G na audio bra YouTube no so Katakyie FM TV awurade my wo pe live Mama G happy birthday to you and your birthday your top
listen na kesiya papa Mama G, happy birthday going out to you. Why? Na mema wonyini nche na ya minshira. Hey, ami ewurade. Eti Odiasempa, ye ni say mama na me fanye say. Because the way Mama G see that screen so no. Efe. Oba YouTube ewurade. Ye ebe no so adwuma yi. Hey. Eti enye is a cry. Mama G at the screen no so. YouTube no so oda so. Efe come. Ah. Ye. Eti ene ya no me hu bia party ni wo. Da bi actually akoso fine. Eti ebe no so de na to YouTube no so. Mama G fans fo ni nyina no monko YouTube no sesi na mo subscribe mama. Hi, KatakyieFM TV. KatakyieFM TV. Hey, mama we dey everyday. Skafata no. Eti Mama G, happy birthday to you. Or the YouTube no so oko ho sesi abo se Mama G da ho fe. KatakyieFM TV. Mama G, ya mi sura pa. Dia kan ni nyina no udia no aka ye why. Ya no wa ti udia na waka ye na bibi atimi akoso kama. Right, ya wie de sa no. Yensi from na ne yemfa efa me ho. Eya segment no entimi ento also na bibi atimi enye fine enti. Sidia Bogabi waje ni kebu video na chese be de sa. Odiasempa nyame ba big nyame big nyame na isi neguso yes sir. You better be big nyame so pass what you say nyame no so big okay yo highest no okay big nyame ba and no pay so big nyame de big nyame ya yini benefit okay sana presa mechire as say ni ban na kasa ni ban na di tu right so upon kakrama esi okay odi esebe na mo teso esebe de eye dewa from for number YouTube no and Facebook no so man why no mo me sama e koso na odi enam say akronfo bi ye yese no mo ye yese no mo pɛ sɛ o be distract in social media na ebe na kwaji aba ono e heavy o na kwaji aba no ensem no a wodi tu dwa no a na Eden ko media no so mama fo. Dade fundaka no. Eti ni nyina no, e ya fa pia ma Eben. Ni nyina wo mo producer ho. Da chi bia no. Eben ya ho a. Na on fan to so. Se Eben yi makase wono na de ne ma no gu so ro manfo na be fa bia ko gu mo media so. Ai. Well, oh. And I was at the mouth, that didn't that one. So just one. I don't know, Eben, never said one. That didn't that say, but say, you're not going to manage it. I said, sir, I now, sir, maybe I am going to you. I IT for an India, we are coded. I'm telling you, we're coded. Who made you out of here? Yes. So say dear fan ho some amansan e wo hanu amansa da roso okatachi 90.9 and some there and ye de wona ya adoma o hema ye ni nyina be compile nyoma say e be na be de ye be keka bibia bo no hema ye no ene apostle safo kantan so na ye hu nsensem na ye konyina nyampa ochina eno aso ko ho eno ko ho anu o stream ya ne ade ya no to me nkra say
uni ababe pie mu ha o na me say ayo no akwaji accreditation na wo so no ebe no so mpa yi na ye say wo kopede wo ho oh ya de ho adwuma bi adwuma ne de ene amansa nti ebe no mpa yi ase o mpa yi sem oh eze ono no heavy ono bo bia okay ti na mpa cha ya de ta wo di na bi hwe na de ene nyameba ti si be rem ewo horodo association amo president eden simbia batuya sabio omo association amo president amo sa president e say na media for no omo tata e be no omo press fato so de emfa nkoto ye de ne so oh menya me hwa se menya videos ni aka for the mra YouTube no so mra YouTube and sem da ho right na nyameba a stem so nim stem schools no aha ba ko e bon homode papa wade ye ade bi a te say eye ni kasempa ene ye beka ho ase na okwo asante achim nofa omo MP a ye fe no na Kwame Frimpong hele Kwame Frimpong wode nsem bi atudwa ho no ma ye de sa ye nsem nyina no ebegu anim na konfo bi ho akere no okay konfo no ho akere ne papa in fact arahu e say sa instant justice in the annoy the price e don sem ebegu anim e wa no ma wey ene efam ho ne stories ye cameras no etibi capture ene ye de eba begu anim den odi say emre no ho no ma me odi asempa na ene maje kunyan say chief producer champion mogas e de ebro anano page e wo ho no ma o den de ni o atachira bibia e koso kama e de ama e wo ho na nyame ba miwram de enko na ye sha se afi the president of Ghana Stammerers Association Ghana ha nyina ahorodrofo nyina mo nkabunku a opanyi a wada na ye fe no Emmanuel Ado na Emmanuel Ado wono oye chief we we kwa de we oye chief wono na tesa oduru nyina no ono na edikan na nisem nyina ye tietia o se ehadwe pa mo a wode woni sonko ama mo ye ne ye tibi kasa ene obi ani mu no se munnim na ye kasa mo obi an complete statement no ma and to also David mo to also amo pe obi ade na hu de woka me sika ni obi sika si cannot David was on pe okay president Emmanuel Ado eda betu ja say if you say be ko yeah it was filling the blank space ebeni wanye o When bia to asanfa mo no eto mo no do mo pene saa no e ade o ma ye from club mo ade anyini etenye wo na o ba be ka basa na o stress wo mo okay o mo eji mo yes enti they say mo ye ne ya kasa ne obi anu na Pakistan enimu no enti say no wo de one so ko anamu say o kasa ni na no kasa mamo how so the whole day god be na ujina ko so na wo say no e stigma pa okay so we yes na say we yi ni pam na so person che say ono nim kasa na wo bo na kasa ti na uli sa fo ni akasa fo so da ai na sa na experience one time na besa eti ya me type o mo chatting say no born in san no type chatting yo ya si a saka ba wo sam ko friend asemato na che say owura Edmo Ado ensem oda ba betudwa na me ba ye furo no ma na ye ko stems ba yan kan say eno enye yare oh yes yes enye yare e kan abosu no ho enye yare enti enya de aye de sere enya yade no enti ebi a wo so na obi ye se nya huru no huru so obi esuesu wo huru ne mom enya sere wo se minim se reverend me current ase o ma wo se wo se o de sere ene wo de huru ana anya sa nyina de kro sidi huru ni sidi nyina ya de kro ya de kro reverend Debbie se me sere wa at the same time huru Debbie anintia na obi sabe obi de obi yare
twitwa ne mpoa ɛno ne yɛka sɛ wode yɛ nnea ne yɛsere no saa very moment ɛnyɛ happy moment for wo a wɔsere no no wode ne yadeɛ no twitwa ne mpoa ɛna yɛwɔ sɛ bi a obi ne kasa ɔkasa aro so ɛno nti ebi a wɔwɔ sɛ na wode asɛm na apɛ sɛ woka yɛ a wɔbrɛ yi wo sɛ no no yɛ sereɛ but ɛno no nyɛ huru ɛno no yɛ huru ɛnyɛ sereɛ deɛ meka no menim sɛ wote ase a Odiasempa am I making sense? Yes. Who say you was say dintia sɛ wo siri obi sɛ wo huru obi difference room ehuru ɛne sidi ni nyina ya de koro ye wo bra wo siri obi na wani abre ɛne wo bra wo siri obi a wani mbre ni nyina de koro sɛ mi huru te ye wo sidi a ye huru but what I say sɛ me mani agye wo tibia na hawo no me mani jimu ehuru dabi obi obi are yesere na nyɛ sɛ wo wani jinti na are yesere no uncho bi mpoana no wode ebi nipa ne yare sere na wo keka ne yare ana bi fufuro bi a wo keka ne inabilities ana ne disabilities me de sere na wo de sere no ɛno yɛ different from who ɛno yɛ different from who ehuru ɛde sidie na ɛbɛtɛ sɛ nyina ya de koro because ehuru de sidie ba reverend rodie Jesus mighty for the church wo yɛ tie for mama fraba so mama fraba ne ya kini we fi eti twona ba de to ho 0542 21 28 23 0542 21 28 and 23 obi timi no obi ko anibere so pa ɔko anibere so no enye ne dese se bi nua no wasa ate bia nim but ebia asem bia nua ne kan ya trigger ani ntino aka se se bi o ebia wo krompo no untimi nye sei eno ne nse se ye ne de but at that moment no e na abesi mu a ode sere no eti huro nko e na sere nko etiefo na aba kire o madwen 054 0594 21 28 23 ye wie fa me ho na no obetimi text message so aba YouTube any Facebook for no monso moncho mo comment ni ho ye be kenkan to media mamo wodi ina nti Facebook live no so ko type Katakyie live yes ko Facebook no so a Katakyie live bibia egu hon ma be hu se ne nyama esi eko na nyame ba ye ko SHS ye friend no Boaman Senior High School okay Boaman Senior High School ewo ji ase kan oti region all right na ukodo no mo department bi e friend STEM science technology engineering and what mathematics okay ati say emranten maba wo ho no de science ho nneoma nko ana say omuguso omoye we innovation a former education minister okofa de adutwum kofa de ba ya ati say Boaman kola no timi ense education practical na ukodo ho no ma emranten mo bon se ne maba wa akamu ho ma ọmọ yẹ artificial waterfall no yẹ eyi bepọ na nsuo tiri fi ẹsoro yẹ dẹ ẹba no ẹmẹntẹ timi de ọmọ engineering na ọmọ sua no ne ade no ọmọ yẹ masa yẹ irrigation a kyesẹ ọmọ de pipe ẹni ẹnyẹmọ esisi ọmọ a ọmọ de bẹ bu ama ọmọ dua ẹfẹ nsẹ yi ẹburo ni ọmọ de water so ọmọ bibi omia wakọ na ti yama app bi ọmọ ana create a omia so a ne nsuo no yẹ tosi ni na technology tuba and then YouTube yes tuba gi ase YouTube my senior high school so ni free na eba yi tuba pipe ni na okay tama na phone to mia so aye I want the phone nti me fa nko ma me fa nko se ya kwa na go bi se my senior very smart one. Wow. Oh, I see. Yeah. With our phone connected to IoT system, this is how it works. Technology. Okay. There's a Boaman Senior High School. Boaman farming. It's what we are supposed to do. Just have to follow the eba. And eba. Enti. Mama yentra hanu mama mo emfiri hanu mo nko ansana. Mo de ni mo. Ansani ashase abona ashase abona baso ti. Okay. Ukodo hanu ma ya nkra no this time no. Wow. And then Facebook so Katakyie live. Yes. Okay. Enti enya nkra no na ha bi na mo dwuma bi mo di aye.
well made for there's not one center to other no okay who am on there hey mema pe odamuni wa no nante yenko na nyameba yedi mikati ko asante achimnof na okodu asante achimnof okay sa asante achimnof ko agogo ene ne mpatam ho de enuane de o de ne emmebi atwam ko mo ne nantwie ni ade ho nsensem sore pa na se ni kunkum na nya sanke 20 Ghana ha pop baby e produce aduane pa ne yake ka ho pa de aye ho na wei ena omo empia they say omo yina ye fe no ohene kwa me frempon okay odena me mpesu aso no kotu akuafo bi a omo ati ntos na hwe ntos na esi ho no na ntos adaka ma B16 box dozen and esaso big box nyina 500 Ghana cedis omo nya tofo oh boss Katakyie nyina na Katakyie nyina no ani we dey try get YouTube no so I harvest here na chere say asante atim no for you bibi and chere bebre and our great minister honorable Rukupuku on the deputy miaminia honorable John Dumelo e ba asante atim no for be share bo so meboa yen ampa and so now no honorable Rukupuku omo mame fertilizer 1,000 bucks am abeche bia makuafo then to some dia but that case you na 500 Ghana cedis 5 million and so almost struggle so mo benya to form mo maso and inti me fa kwenya kesi so na mabo atofo a mo kuma se ne nkran se mo fa mo ni nkire asante achim no of agogo into so efe adaka yi na 500 Ghana cedis as a member of parliament se kuafo ye adwuma we nyina na se e difficult se omo betimi atofo betimi ata me da mi ntimi na ani ntimi sremo mumra meye mo ana asante achim no ekuafo so omo fa mo ntuma pafura omo abom ho modern adwuma efe entre omo ye so ade hu ni se ye benya adwuma ma mabunu na ye ntika we ba ye ya atofo ehwo ye den ya omo ntimi metoi nanka ye we nya nanka ba ye factory ama mabunu domin mabunu agogo mabunu asante achim no mabunu anya adwuma ye sane ye be ya ebetimi adane we nti tomato puree ama yetimi export ede yetimi aton bi Ghana ama kuafo no so nyom musika ntentem ti me fa kwanya kese so nam dia sre his excellency John Dramani Mahama adawro ma me sre mu koto gem oye bebre di ama me oye bebre di ama asante achim no enei ye pese wo ye bibi ma asante achim no ekoso kaiwo his excellency John Dramani Mahama huni mobo the MP for asante achim no for hini Kwame Frimpong me ni me kuafo yi ni fa kwanya kese yi so ni yetimi nya tomato factory e wa asante achim no Esro. And to that carry 5 million. Esro mo a say here to for so adawroma edamwase. Right. Hey. Facebook ni ya Katakyie live. Yari ana akamie ni abona kwa yes sir. They say instant justice na no ye dey pop na no enche kwa na ye dey konfo bi a owiawia nema bebre a amompo na mamsesa nyema nyina begu ntenene uko wiem e wosuo dura konfo bi ese ne ho akire no na omobu no ene oje chiu ene okodu other town omokodu other town that's ne hu na ye fia na moje fifi ne ho ba e ho na kwa ba busa say ufre he na e ba was me free so abru so do ya de wa was I me by my sister was sister ho na do why fi say was I meka no kura awu twa me akọ TikTok ana no problem say dey wu twa me akọ TikTok ana ti o ni din komo na boys started say omo ba mo say ye mu ni nwie na bete no e wo ha agwati so mrikam munyi ni on the YouTube no so woni do the entry boys say si koy on the YouTube no so on Sebu, ore wa jo. Ibojo. Ni jo. Wa. Uba wa. Prime Minister. Kawa he. Odoko. Ba nzara ezi. Me shusha ni no. Obi am ko en wase. Na be ria de nso me fa bi. Me fa na ugo e. Nti me fa ugo. O da to na me fi ban. Na me fa ugo se ya fa na ko bi se mi. Ba ti se mpa cho. Ye. Gazi. Mpa cho. Eh. Ubi de mi cho agege. O da u cha me se u cha me. Ozi le yere. U cha. Ni ja de me ko TikTok. Me do ko fa me ko ba. Ti na e ba gbes. Ba e mo se mu mi o mo ku mi o. Eh, ja. Ugo.
Okodu so aduru ara ze de si ya no ze inside justice nde anoye de pa mom na se se ankwa no bebe na wi SHS no okay bebe na ba fie na eno amehu ayi bi so me ye ho fa me hu me so me ye ho nyuma ankwa de bi ankwa boni ebi enra ebi ankwa okay ko wi ko ma me ho no nko de ho asa be ba na okodu kokofo ase kokobe senior high school ene be kwa SD ya no mo wi school ebi am fa fie ho ebi am fa fie okay okay na tibiaka endi okodu be kwa ya school ba kwa efe no ofo ase kokobe senior high school ene be kwa SD omo do mo wi school no omo fo mo nkocho maame entokwa ana buo no mo to buro mo after so mo twa science people ni wie yen who dey yen kwabe e buo mo to ade buro omo ho ho no and the way you to who dey bra ho na ground kiti mo no wie school mo fo mo kwache na wo school wa the kwa SD school sesenti the kwa SD na sha amana no mo don kum su wo fa ne kokobe ofanse kokobe sinya sesenti omo me no ma class yes, school go fi. That's not of course. Ladinya ngoko. Oba, ana want to do mo. Oba Facebook we so Katakyie live. On the that's for me. From the that's for me. So that's for me of course for na kuno. So that's not of course. So. Hey. So that's not of course. From the SU I see. I want to that's eti na me ba enkwane de ebim ha de papa ko wi school no asa wa ko kawe ke sata me hwie nso gu ho na wa bosire na asa wo de pa da gu ho na nka akofi wo de ntokwa na mo de mo wi mo na number last story no e da de fundaka no okay and do the Facebook no so we na eno na DC it da de fundaka no ba ho no ma de say carpenter for your money glass for your money say ni abere living legend ya ba ya ba si o collect e say o pe da de fundaka e cha American gasket bia da de aja say American ana ya kono aja say se do tuma no no 30 years ye ba be tusu no na fru no bibia wo Tankopo ba no so onyane awufo bibia anyi no ya kofa na wa bibia she ada sanda take a for ba go mutimi tufuru no ada se that's ya we ba no onyane awufo a bibia anyira ada bibia eti bra wo de bra Facebook wo de bra ho Facebook this is just as more e we dia na en finance as yo mu dia on se dan ko be bia ibi si sa won ma titi sa on sa dia mu ose omuso wani abre uwo omuso me yada kan we na gasket yeah that aja say Amo ni na o great na mo so container ni mo go yi dun mo de mo se do tuma no ba we wa de na pa ho sa lo so go si na mo go use glass for fire onyane awufo bibia no ya ngofa na wa eba ya da so aja sa take a for ba go mutimi tufuru na we da for so be yo so dadie no de eni eguso eti o ba Katakyie FM live yes Katakyie live on Facebook yeah ana YouTube ya Katakyie FM TV yeah kinde bana na obehu dadie mpam dadie akwati monsam nsababa ai ese die edom e obi a o timi media na so eno so
dia atamfo akyekere no so timi kwaje ba okay ene odi chia eti nyame ba de boaboa no afa me ho de boaboa no na ene me odi asempa ene me champion producer Bogas ina no pay ene eben ye de aba beso mo ewo dwumadi so ti ye gem ama nyame ba no timato na me kwa nyame ya dom Saturday ye ja ekwan okay ewo nkawe se na me nka kansela Mercy Brako okay the dwumadi nyina abawie as environmental chief officer okay as ye ja no kwan wo nkawe experimental hono ma chire hono the 20th women day be ye ana ye ja sa kwan ti ye be se etifo ni adofo se mra na ye nye bia Mrs Frimpong na no pay but then chia sonkon e de maw e wo ho no ene Senior Frank me boss obi hunu adwuma ma na ebehia baba na me chia ese asem no sem amomo anfre pato de abra Jacob be tena si me mo nka ba ko menu why 0594 21 28 23 na ayina isa no 0594 21 28 23 ese ehuro enes Jacob mra na fi panifu aka no so mra na yeni enkomo anopay 0594 21 28 23 0594 21 28 23 hello good morning okay right what we are friend na odi abaso na bibia ti we fine ya kire wadwa je machi ya me so na bibia boko danado ede nyame ase yeso ye ho ye pa te uhuru obi ede sa wosiri obi difference bebre osi bebre difference we no kra so bebre kwa meboa edin no kra make difference okay ma me fa we tell you ni nkomo hello good morning sir pepa che first aka free so me da what yeah na mankraso ni mpota mo nyina boko Akrofom ampa me kai dada wasemwa me wajabo ate ba ko so wo tepa ho ti minim so no a ha ho me nkwan na Katakyie fan club no so pioneers ne ba ko no wo yes na me ka bo ndi na me hu se me ba yen tie wo no pai tai anu adi ana hu so bi so be ha ni wa che enti so ba bi o ko bi okay okay then you pay right you that's it 0594 21 28 28 23 you say any Saturday uncle hello good morning bra your first one is free kwale hey champion man now birthday ni yes no na Sunday ni ma hu okay no problem na birthday na dey say wudi am you okay me anti on kai actually the mati ya wani bibi ni tie wada ehuru nko na nko okay oze konfre o mo china na mo bo na yi won na esere okay oze na esere na mo sere ana ehuru so nko enti ehuru ne se bia no match baby ya ehuru nko na se bia so mati ejumera me da ase na uko YouTube no so abebe ne de ebe na da ro mo de atusu o nti ko hwe de e ko so e won bibia ati me da ase 0594 21 2823 mienu omo se nya peda nti ye hwe nya ba ko ka ho no so se nya pa na se hu se anopai reverend atopetetu tiawa Arabu Jacob
now say and you differently. Okay. Very ready. Which man was a bit me as a machine. Okay. You can share that. Won't share that. Every grana you will be say was different from that. Okay. Sorry, the only means also on finance by who then I could do every none and time case. Hey. You two no. I don't know who says so thrown in Bopa. Sir, do have it. Oh, Bonham on one say yes. Emma bonus. By yes, Renadier, no, ma, who know a good bemuno. It is many bread, any brab. I will be and Nadia also a Didia Grossa, especially will be our own pay. Okay. You are, yeah. What's it? Who be our one, sir? Share. Obi wo bi wonsere eh wona achiachia na okaka onsere da e bia bufuo kra no de ka onsere ani mi cool because we see the city we see the city ehuru metimi asere bra mi huru wo slightly different because as and for I must say your two bobo me we nya say do jire chire a wase wani jire what you say okay obi dia ehuru but dia ya pan to obi sire wo okay because asem na pakro ka fa on so oni obi sire wo a emani digu okay that man say tina na me chire say eye pe because it mean say dia nso huru obi okay but we go ha on fa ne ho abia ne ho adidem ana ne sabi ne ho ababa asem nya de enka but what the city atwetwe ade a ehuru papa okay ta atwetwe no okay ehuru pa a obetimi di ehuru pa ma ozo anhwe a de ba so nya asem kutwa okay ozo bi bo utam kase bi aso a de troso ya atwetwe sebe na eba obetimi tu pibi obo sa afenu kofo jasidim twetwe na mo ni bere no nya pe no to no sede na be tai chiri no okay ebe ma sede wo wani yansi abere no nya sa kutwa and na man ya no okay diga pinu nko ade ya na sa ho adidem nko na ode ka de ya kan sheda ha bi ni mo sede bi be tai chiri no okay madam fu bi sede wo obi tim sase no akogina chi no sa esere wo wati wo su no okay no ko gine chiri sere ene man ye ya right ene man ye ya dia ene Honorable Jacob yanti sibe na ene ye ni o man mu nkomo kakra party ni mu ya dia reset ni gu so koso gidi hey amafo no so keka mo ho nsam o mafo no keka mo ho nsam pa okay ene ye shen komo na sene yenko small scale miners caution government against repeating past Galamsey strategies. I'm say adia past government. No more yeah na no one must masha say no ko excavator. The only difference I say ebi no nshi no, but ebi no kra so start hihye no wa bi frefrem. Eno ano no yesizi asa. Afei foreign affairs minister or say Sagana private jet na nya yenton foforo. Na no bi bisa say yeto ma hwan. Why now no the phantom? And the arrest here and there is becoming misuse of power. Minority say more and they achieve yafaha yakwaha and misuse of power. Masa mama ni now. Right, Media Jacob. Hey for our start every. Mamenka say Media Jacob. Communications for the NDC. You heard quite na bread beba. Media tisi mi yanko. Remember megawasi. Katakyie 90 on na telephone na sadie meshas free Galamsey okay na me ba ye head damage a Galamsey dia bele Ghana e ka se ye kan ade be chen na de wom ni say that you must see can say mampanyi repeat past mistake no mo nya adwene wo akonya sen nyina adentia tese nti na me kan say past government no ye head Ghana ha ye 288 forest reserves okay e mu 44 die Galamsey agia boso a chese am be client mi unrem okay forestry commission untimi nko okay but they are armed omo foreign personaries omo ha omo protecting omo say oman forest okay na yenya a lieutenant president you John Dramani Mahama a oye Ghana ajenkwa na waba no say Daniel we nyina no obetete military bases no onyame ba so uti military military base ewo
forest yi mu nyina se de be obetimi dia battle sa ona wo pepa se o mbese o man forest no o dia battle wo mu ane ye be head say yewura akufo ado ene yewura ba omiano mu ewo aban mu no ye no mu ye ne se military men ebeko na o masan ba back ade ye chia na o mu ko kro mu nya hint no masesa ne me nyina free forest wo ade ye chia na o mu san na we yewura asha ye bo say that strategy na emwa o man no okay it's military basis no ye ko establish no forest wa okay this was la ni ne forest wo no obo ban na de ozu nsuro ade ne say o ya ponche sabiu na nkwansere ehene dan no na abekọ akọ twe mensem a no akoya ama ya hwe okay enti migiri se eniema ye urade atoto akwan mu no the Ghana fo nyina de akomepe ta na chi ye yi politics free man this is galamsey ni betimi ya defeat no are you repeating past mistakes? Do you admit you are repeating past mistakes? I don't admit that. Really? The entire make us say yo ye G excavator she no ye G excavator e ma ni timi kopie Cameroon ye ba ye san ye ma we nyina nkoso na the MPP for entiase e wo galamsey no say galamsey no ya ade a ye network o onyame ba ko community ye galamsey a sabi o nanano mfa ncheme enti ma so bi beba kroma be galamsey a ohini bi nim ho ebi ni wosa e ya ba kromo pa etuska akọ a nana wote aba enwa so ana oba ahema wo kromo ani kromo mpanyimfo nim se galamsey wo ho omu wo ho ana ye Ghanaians so na edi mu tintirman pa awum eti dia tere se asem no solve no ehia ye nyina se ebe nyante ase e kura de on ya no nyame ba no kura ye one galamsey no e ho say omani nyina transe na ya responsible mining. I see. Because scanner was I didn't was asking nyame de amay say yentu ni enfant develop ye ho I was see ehia ni de hu kwan e betu a ye kwa ye nsay na see etu ma no say kuye go nyame ba nyame shira pepe no was ye kami ni yenti ma no nhya wa amay bebre tu satan nhya wa no ba bi ani ahono mutu the box site good ba bi ani good okay good all say the way omo ye no efekeke omutu side hana within some few years no most of them are near side ha no ma fail side ha no mu di anu exactly eti sa baby ani from baby ani mines mu ho kwan no to usane dia ko tano dubasi junction so no sa kwan no enda fa ko so etena bodu ona da ha ade betena da baby fufuro tun kama na omudu anu na ye exactly enti ye ni ye se de wo kan wa ebeboa nyame ba se de wo kan eno oha ba na de bebre o me ade ne wa asase ni mu a wo se de ye o man ni but ase ye hu ni se ye kwa on last bi na panyin bi kan se bi mi ko no na ye di nkomo na galamsey be no se omo ko je concession na wo mo yi ni mu se omo wi omo nkan okay ye wa hemfo nu bia omo ko hia na fo ka se omo de mu wi a omo ye am say scan on be kata so mo je mu be 10%. Asabi ya di Sophie ata galamsey amana so. I see. Ukoje license ya wom say wi a kata so. Be kro na wa tan say o ewi a menya me dem boys be kata so. Aya ade a ha adwene. Ehunu ye be sere kro rafo ye nananom. Muni wa ye ni wo. Muni kra the history of this country. Na information e be boa ma o man ye timatu mpon. Sa information ye adwuma na me ba me ka kire o say o man ye be konen. Ye be sere wo mu say galamsey kon no mo nyaa mo yewura John Dramani ma ama nko aso mo fo mo hunyim menim se na nanom nyina ba yesa de ekọ recently yewura tajefo ya osiade ya ajima okay yeah wali onwa 18 okay mo ma ko arrest suspect ya suspect se no mo ye galamsey e wo bunu ma mu SCZ niam so say dia atiasi wo good ono so ye wa kan and Tom said, now the Sobema be a abe galamsey. Ye be ya ye responsible miner. Be develop a bon miner. Now what's yes, or said you can baby any day. Ye person kubinya. Don't know. Galamsey no, and now the idea I was say ye so say the muye ni city and play the nyame ba. Now the was yes. Because when you try say so edaha. Okobrani timi diverting nsuo no koto ba bi tu nsum na animu
na nsuo na tena kwama onua dasani onipa dasani asa akonom nsuo no edi ya basere wo mu omfa wo mani nto oman no ayi enkanko na omonya responsible mining. Okay, good. Number person de kakra bi so wo mining issues. Okay. Ya na ye nyana mo sade ye o musitaje o mining no so ya na ha adwene wo hwe akonta mining na ye nyina anim dia na dia ye chama. Good. Where tano ni miri for forest reserve. Tama untumi kodwam aye adwuma na wonni enkrata permit na manido mu because of say na ban na wo so akwasai o mine forest o e kan the 9 for forest ana amen agia aboso no ye MPP amen ntia na mo ma say ye wura ye nyina o mu ensign engine ana ukọ ayi wonom na western region ho na ye wo abrewani nkran ko bi onyame ba so be kai ai friend abrewani kai pa good forest reservoir e wo honom no yenya cartel I mean can say men na no mu wo forest reserve ni ma bobo ghettos e dan wo honom a bia because of human trafficking na na ekoso wo honom all in the name of galamsey ani e wo a certain president awantima anya ho you John Dramani by 2025 April ye akwa custom wa video no was viral asheshe dan na say ni nyina ma you see for forest no ye wo men na omo wo ha omo bo ho ban e de be ya o man no be fa no ntoma pe enti basere say is that solving galamsey problem no the woman say solving galamsey no to me my personal view no I was say ye doctrine ye ma ye who the essence of say ye be protecting lives medical can say sika na sha asase ni mo I was say ye yi bi ye o man ni yi ekwan pa ba ni ye fa so ayi a menua na wote akura so kondom offense a onya yade menua na owo manso no owo obenya scan because yade bebre ba akọ no chi a nkura no complications bebre eye disease kidney other ni nyina as a result of this improper mining ye onyamba. Okay, eti se me hu ni se ye nyina ye nyante ase se de yewura Ajimambedu ashasi ye mjidi se nananom a omo wa shantemem so ashasi a ototo ne ma se ombeboa na galamsey no aba from kra emfa how emre onyame ba se wakwaje okonso se de ye baabi ani fo yi yeah aden na gurus na wo galamsey no monke ka mo humom se nipa be 20 I mo wan say before yente partnership asesa uko advance word na em omo esele na me ba de ne de beba na de me de aba na yakwaje na ye proper mining yen how mine no be wie no mistake be any o America mu nyina they do a little mining over there China mu nyina mo ya little South Africa mu nyina but yentini say na ba de ne nkwan de tesa nipa ye ni pesu no to amemfa mankan so kwan no so nye example una me ba ni ti o pa do mankan so a o na ewuram de demonstrate ko no akropo aikwan pokukrum kwan onya meba udu wona otwa wani hwe kwan so a otwene Ghana ho ani suo betata ni suo pa betata emfa ye kwan so nya example udu ade emra otwa wani hwe ai barrier no to no side wa ni suo betata aden ti no o se yedi emu awusa sie ni nyina omutu aden sie ni na ahona wutu nya meba proper man ya ye ken oba ye na ye no wa ye nhwehwe se o man ya wo ye ya obekata ana utu esie ye ho na akata esie wo kama onyame ba dua nua ebi granga esie wo pasan asesan ye ne boble okay but we di otu anu aja amra no ho na onyame ba me fa nko ba bi akuapem na wo tu mi mposo otu die wo tu mi be ni na sese musu na mudi aban o anse totokrum na nse incidents awo panso okay ai galamsey fight odi hun ko bo bebere o onyame ba se ye nya ye ho ntiase as citizen na education na nkofo ma mo hu the damage e dey ma o man ya ama citizen na hu se se na ye de anya nchiri ma ho be won ye wo se ye ti ase ye ye ne yie ye proper what mine and responsible one mine ne de Ghana ye ntimi nyimfiri ha but it should be done responsibly okay emfa how me obi akuani na odi an koko
on say yensuo yi ofin ene yensuo ya ewo dodo na asanom ebi kura tietiam ebi dware ebi di dware emo anom bi yeko system ni nyina galamsey na ese no ye lands nyina ese no ye forest nyina ese no denia your health is at risk na me ba what how yet ye nya galamsey wo bantam yet wo say galamsey fi ho bet wo de on sada wo be fa kwan aso ana me ra ho emo no a wo modua no ensu enam na say ye red so what's the ensu galamsey ensu enam ase emo no absorb sa chemicals mercury ni bi absorb bi ontu be di a onum say wo nya ga na me 70 years no dem ya hwe ya na 50 60 55 because of your negligence e di abesere ye no mo ya galamsey no say omu enhu ye mobo akra no mu emeki ne emaye na aban no so no e je me sure say you are John Drama mahama the message or the ato akon nya me pass ye nyina support to galamsey to galana sene dia ene ye beba other matters and other issues na fi ya share ehwo asem so na ya kan but before that na no pay my main phone called St. Louis Ventures na the omanfo na gina to mu say eba phones papa ne ho accessories dia phone papa ne ho akade dia ono no wote so woye kinkon eye St. Louis Ventures na St. Louis Ventures no ono no yankwa agina ansa ne yedi ne ho adanse fi say ono na de ne papa abre omanfo no wose wo pe iPhones wo pe Techno phones wo pe Infinix wo pe Samsung phones papa bia wo pe ni krom ha no efiri nyina yiri ba besna kwasi sofolo idea shops akese wo mantem ho ni nyina no St. Louis and a supply of money ma wuni mo na wuni bra wuni ma na wuni san say ni ma papa no ye wani di so ni di so and na no kra na me ko St. Louis no mo ka kire me say iPhones no ye wodi ye papa ni wodi ye fake wo ho ni nyina so ye iPhone ti say rubber ni krokra nkrofo okru sa phone papa no e St. Louis Ventures and obenya bi wo ho tie na de tie ne say open hands freeze open charges open Archimedes charger yi or the charge phone na kakra no nya na so set yari ya go ba ti obabre wa abrabo mo chese anu o freeze on to the papa on to the pass wa obre o sa na tie free na koi umpe we ade na ope enti mu afa na mu ba bie phone shops mu zo mu wo mu dadaro mesra mo ma mu nkokrom enko hehe bia enko nkra enko kumase bra St. Louis Ventures wo ne betu bi na koton bi say ono ma na okran straight be see fridge but you open a TV sets open set of computers say a laptop so say a flat screen TV so e pacho say a blenders a kettles a irons a St. Louis Ventures home appliances ni na air conditioners e pacho ono na e ba ye bie aba ye ho so etibi atoye but ye the edu twam kra ye St. Louis hardware no akofa aba no na nu ya logo fa ba yo no ani jejereje masa enchance papa kroma St. Louis eton no anu odin na nanu bi yese na dollar no be ba fam kakra bedu 10.2 ni 10.3 ni ade a omanfo na tete obono ba so St. Louis tie so enai dollar na pagya ni bu kakra bi atudi na be ba akumienu ene na be 12 oba bi still ye jira de jira St. Louis tete so o tutubu na branti ye bende ni ose ope long span ope RBS ope Euro tiles just na ese concrete no ene me fe papa me fe enti St. Louis ena ema ye bi na wose ba bi awo bia no oroma na juma efo na mesusu odan no mistake na ose obusha adwuma so mobile dan no so a ono akọ install cameras odan no ba free se de be ya ba bia wote no o me ya link na ma na wo monitor se dan no wo boso adu ha o ba boso adu ha o mo boso wi a na hu sa ampa ba wi no motutu of cameras no do ba de ekọ anu ye St. Louis mantam ni mu ba bia ba se edi ko bia e free e be deliver free the amount ye se usika nso a brane ye hyehyɛ ye fa mawo
Enkawie ye shop kese ba ko wa Fie kwa no so ho ye de drug store di anim hwe agogo so ye nyina hiri kwa so agogo so ye de be man kwa chomba e di anim hwe wo ho saa so na Enkawie ho na no headquarters kese no pa no e wo ho Fresio e wa ho ba no so sesia 0241 90 7600 0241 90 7600 eno St. Louis Ventures and America dia channel sa no but on my YouTube this one ya da so live Katakyie FM TV ewo YouTube no so Katakyie FM TV no ewo YouTube no so but on Facebook for no Katakyie FM Katakyie live FM na kamanu so ben day be kakra na beti akwa e ben mane hawo beti akọ FM iti course wa na dey say ya free FM no na say be ko TV yes ah okay but eti Facebook ya Katakyie live pẹ̀lú mu hobi akrofo bi bowura ya system nim but eben krofo bi che krofo akwaje aba we ni komo na de uni abradu na mse bi ana wa ama fi se omai ye ntie de nka so na so ni nyina no eye ene nyina nse eti ye to so na de ye to komo ye free gala de de we di pefe se jet na nye jet yi so di mba de asemba brabo eti ye ti won free water wo na fe ye bra arrest no here and there no na fe ye fa komo si and that was it. Now the woman is there. Presidential jet no. You are get to the statement or the Bible loud and clear. Process ye assess no. Ese enya. Yankoto ofo. The baby a chemu no munim sa. E baby a chemu no. Ye etime de ma han. Eye Liberia man panyin George Oponwia. Okay. Obeje han. Amampani for so abawu e de ko ne ba bi na ye mampani tu kwan dia na o use private jet ye no ka chen se ngoto ofra menjindu but ye he current situation we hoyi na ye he study ACCC I was see protest we are all Ghanaians asem bi ACB ha fa ye nyina yon ye mpanyimfo ye lusi wo mu saa man e bedu ba bi no ye history kra no e bi anomo man pass on to us we need to protect them. The message say, Ghana for young chassis, we are ready at all. A year, a manabo amamo, honorable manabo, yes, sir, young person mistake in India. A year, a dear, who come down and Libya soon. It is your talk, private jet for four, maybe ye never to my son, young penny for young Tomo. And a young mamma, one a better. Mama was just 4 years. Whoever comes. I said, you better hire young MPP before Kakran. I said, you better 24 years to 60 years. And then say, Bia, you want to say, be crab man, and yes, I had the community week or say, discussing. I did a to mistake. I said, you never be some penny. No, say, we should feel you, and you be shabby. You'll be a common. Young Corona, so baby, now was 70. I want to make us say. Adi a wose yanye na mpanyin foforo bi abehan e di tu kwan o na go kwa no afa private jet duka onya ba ti o abusuya ni ska ana se abusuya ka esi wo no wose ka ni ntimi ntu ne mo abusuya panyin foforo bi ko ba bi dia na obehan ka na de ko na azi yam to ka foforo ma abusuya panyin an jazi ni tiasi on tiasi e re current situation e wo Ghana yi dia I will say you protect the presidency, no. Paying for no, you protect you, Mukra, or Master. Nagana, Nansa man. Near top private jet for Frank, how you come once and get better than something for a tower. Town, Mr. You don't quite inquire, you debate, you won't get to say a day, and I say, situation you won't name the council moon. You when you see or not, Nanzia. Ah, you're sure ye at this year, and what you are. And since ye debate me, meaning the minority, my young chassis as a mocha we want because it's different ball game altogether. Now about to mean Cassa, then talk about also castle, now the kind of man. Do they take the Korean wedding? We be the equal between the business
partners no one ba say wo cars e wo fa praje anti ento bi ma wo ka kire moni a won jindi ya so say Ghana for ya abrofo ya jindi enti mi ano de ehia BCC e de asi wo sabe ya ye mpanyin for the protect wo no na me ba ya na di bi wa ye nti ase yeah say ya wo say ya na ye kan asem bi say amampa info no protection ya de mu no bi wa say ya eso ana say eso bro so enti sa ye woni pa ba ko bi wa opie oman mu a ono kwa ni sunsun no kura eni kura oman no sa me kana sa in the sense say hwe ha tama ye wura akufo ado ye mampanyin no the ye fra big forums for abroad on representing Ghana when the Gina or committee na sia o ye Ghana ye wura John Dramani Mahama tu kwan ko be bia sa okoye bibi aboa oman na he is representing Ghana onye duru wa Ghana ho onye ba won metie o pa it is angle for ye bo mo ho ban a what is wrong with that sir it MPP for na say mo kan say na mo de ABC ni ande na de it doesn't hold water anu ti no nyame ba MPP for no say o ya MPP communicator den pa o do ye MPP communicator ye fa ko jata wo adwuma na because there na wo be kan because see you mo kan wo chire mu amu da wo clear la there ya mampanyi so ya mampanyi obe na ye de ko se ase ye ntɔ from na we the residence yezisi a ye jet ye wa nyina akra wa sanka ye recycle no ye de ko no recycle no be ye ofro it's too old okay ye na other matters tentem na fa ye fancy why I think aka one matter bi na ye hwe ye fancy ye se mo chichi krofo kroma misuse of power abuse una ba aludi na me ka say o de ye MPP communicator faculty jata wo yenje America sa no say onyame ba tie o na nso diagram so bi ba be chew ala we bo aha ye tin say won edi o man yi bonen edi o man yi dream no eno aban ni mu omumu die na sabi o de emfa ye wura abro nya die nye example say ye tata opposition abro nya wan mama nche no IGP na afre no ne nsama kase a wo kan ye no attracting IGP no and also mla me chire mu ko na ntimi mfa evidence ma abanya odai tabi onyame ba ye wo hai na se asemfa kan okay obi a hye mi si from obi a hye mani no na nipa na man so to be miensa am de ne ko police station na police fo atena aban ayendai I see abaya bibi ya ma osisi kase fa ko dula bulu abro na amazika na ama na aban yoko afro so de chiri mu aban achew to mama achew bi yoko nso ye institution na adwuma no no eti se yesere ebi obi ya na police for tata no man we mu obi a wadi o man ni drum ntie yo it's very good and corruption was here to us here finance minister me kura me dadro mo am ntia so that no na finance minister dey no ti so yi David na so ka finance minister dey a kan of yata eno one second of yata that so na former finance minister former one I can of yata eno one so that so na mo because nyama ye clear so papa no wa mo state no okay we di ya omo atim ko jebosia ba na 30% afa no na yi the bank no age no bom modern say Ghana be jebosia no nya ne commission wo so no nya me ba sa ngofo we mu de mo wa say MPP ka say aban na tata wo me mo wa me ye sure say na be ka tie across on communicate ko kwa de na akwa edi pa no ma agi tum o ma di o man na bro a o ma pa Ghana fo achew enyina enti se MPP gi tum se wo ma di o man dream awia ya wo wia de nso a wo se o man state na hwehwem nya me ba edi nasere ye nya me ba ye fancy na ye omunya botere na aban na tata ya obi a ya frɛ ni bia wo asem omunya asem nya me ba ti ye obi a me frɛ reverend ti hey obi a me frɛ no nya me ba wa kwaje 10 million ai Ghana city so do kodo aburu na ma iska na ma na obi a sa san ye nyina be kwa kwa yim de ngom ma me tupe
na no so me nko me fa buru masis come na kan so akwaje 5 je confess na chia na me why o nyame ba me da wase na ma chia atiefo nyina na me hia o no nka wo ho na asedano me sha tie no na me sha tie free for presby basic school that chia teachers wo nyina including the headmaster okay o nyame ba akora bi wo ho ai the friend Kevin or say SB okay na enye the birthday mate nti say me nya nti say na ofo no mu tie ye o mu tie mo den nti ene omumra YouTube no so sesia na kinebe ede ebeto so obebu ye mobo no dia to so okay ama no nti omumra YouTube no so na mo ba mo nka so why ka kire omo mo ba mo Kevin ma ro mo subscribe ma ye na mo subscribe na program enye kese no eba no edoso ina so ebe na de to so nti ye na ye nko eti friend say the friend Kevin or say SB okay mo nyame ba ye ji akwa no ma person na wose me wish no na twedi ampo shira na ne say o ma me no papa bu sta na say o be se nkomu ye the birthday ni ma no okay akra na tena se din no ka kire ne ma me say o hwa afari presby basic school a enkra bi wo mu school atade enye na ba me tia asem na was in room akra ne sika o de be ye ni birthday no mo dia pam school atade atompaboa en classes sa kwala yi Kevin was SCB it is any power we say no I was saying our DSS2 on the TV screen is one that on the YouTube no so sound and Facebook no so ono no the birthday no the birthday no ko gine ni no e na ma be busa na say no mpese ko mo organize birthday no kwa kama akobi ko be ka say o to ne ma ne medi no school o see your drinks na ade onya me ba afi onu a say o ye ma me aka no me say o unique you say talent ni say onu a say da sporting grani bi wa first class 2 nyina onu an class form 3 bi wo form 2 bi wo form 1 the be me afi na me am hwa akra ni bi na my speechless the akra at the age it's me ka say onu a sporting kwala ni bi onu a sporting esia uniform na be ba ne mpaboa yan pam uniform e ba ne mpaboa the birthday no eno ano no wadi no obi ani asa I just say akra na we say meeting and celebrating yes what's the did say bi the did Kevin or say SB abuja for that Facebook no so enti akwala a watumi aye saa de we no na kire say esese saa akwala no so no ye boa no yes sir e ma akwala ahodo bebre so omo school omo so uniforms atete no yes sir enti we mi gina mi producers anamu King Eben ene Mugabe anamu se saa na mo akwala ye tu ya asem papa enti ene ye the birthday utie ye na se wo so betia apa uniform ba ko ahye nkwala ni bia wo de me sorry afre me why 0544 79 15 and 04 the producers King Eben and Mugabe the other baba no yes we de kwa 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 na birthday no hone de apam uniforms na ma sa kwala no a omu ni bie no enti 0544 79 15 04 Reverend Akrana na kama kuma me kra mo enti ni pa kwada o ti se fa sorry afre me 0544 79 1504 o se metom paboa baako mepam squat ade baako ye fa nko boa sa nkwala no enka Kevin birthday ne oh nyamishira o nyamishira ba sa pepe nyamishira o bibi sa no afre me 0544 79 1504 o frame ya no aka se o me de meti ya boa paboa baako o meti ya boa uniform baako ebi e bobo na akwala we atimi aye na ye mpanimfo ne yetete ho anyefe enti yenya ne saa enti je chiana mempon okay na me ba na enti akeka se na yebema atwemawura ye honorable wisdom osai bo aho ama okay obusu esi atwema enti na me nshara no no kwando okay na eye bedofo bi so o yemi nia prepare ko pe friend osai Thomas okay o kanchiri okay o tie program ne okay na ye 13th of next month yeah ana Mr. Akosi nyameche Mr. Akosi nyameche o we Apem basic school okay ono so mechi ano ne papa na no pay wa o tie na machi ya eye afro community ni nyina
Okay. Na menka obi bia. Right. Yes. Any NDC for a watch man won be just out nyina no. Etia obi bia ye chairman. Ebesi obi bia so. Youth. Okay. Etia mu nyina. Right. Reverend. Amba. Chiana me. Amba ye kodi na ya chietifu nyina. Right. Na mema ya di nyina mama Jean so happy birthday. Yes pa. Ya me anko so nshira na anko so antre na shim. Nkwatenti apumudi ayema enye ne chefa na fiska ebunu so na ade awe nyina mu. Amba menchia menga sama me mama Charlotte akuya sa so. Nyankopon nshira ya mama Yesu se de bia oje ebrenu tie. Nyankopon nshira no pa. Na wonchira menga sama hokani so ro chire. Na yenchia obi bia na oje ebre ema amansa de rushui. Mama no ayekra behwe na odi echia besi sabri. Nyankopon ko so nshira obi bia. Okay. Right. And yeah, Mr. Bedasi. Na machia obi biara. Ono so je ebre no tie yen. Anopay obi a jibre tie anopay bia no mesume chia moy ade mama G show ni nyina na ye de mawo ene your birthday ya me shira pa no mawo nyini chia wodi wonu kwele ene ma ye hu de eko bibia ni amane me won frama no so na ye hu ye ntiase sa so na menkwai kwele adamfo no menkwai madam correct fam approve menkwai na omo KatakyieFM fan club no tintima ba ko paar no yes okay eti ya chia omo nyina ene Empress 1 ene obusuafo nka ye ka hu nyina dreamwear clothing for ya chia mo wa fa ya from junction madam Priscilla Ajaboni na Kisiwa Samira ene ye na nekua omo nyina wo ye cheche monopay na enche enkwada no a say don bokwa kosu ejuma no enche ombeba masters for nyina ya chiamo madam Lizino man ka hu nyina ya chiamo nyina ya me enshamo pa enti at this moment there is ready to be here your friend nyameba Eric Odu Junior come on me is up next with Obafia say was dan come production team nyina executive producers nyame enshamo your social media manager yemia Eben Onimajuma na eduma so feli agura hoti enti eben na mishra pa na fei DJ Mugabi also oye executive producers ni bia pa oya die ya chia mu nyina nyame aduma